nanchi mnagaiga irenka twari ng'ombo ari kanisa yari ondieki kanyora bari sibe kanisa ye bagante byao chocho tusangisie kitariki cyarero lakini soko yane kiroso agacha seita ari gesiaga kedo ariko ni anko yana gande byo musyo ya naye toko na korosa ochoche gocha ari tusangisie soko na akire byamono ekerenda abu inchengo kolega asiari Nyamira asa office yo governor umosika moski mo munyariwo igo mosikike moni nabongo takirita maya kuko na gocha igo naye kana gochoberera lakini rene njenyari bongo kolere mirimo nyasawo gwancha 27 gego yeta nyariwo koirana 32 nabera basoko babia abantu baminto. Ningependa kuuliza kwa heshima kubwa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, wakati ulikuwa katika kampeni zako ulisema kwamba unataka kuinua mama mboga, unataka kuangalia watu wa bodaboda, unataka kuangalia watu wa kiwango cha chini kabisa. Mheshimiwa Rais, we support your government, lakini kwa heshima na taadhima, taxes zile ambazo unatoza wananchi wa Kenya tafadhali ni mingi. Abantu baminto mwanje bakomogati na ndo mento mukura wana baende school. Mwanje paka chigari chimokuri na chechi taxi na jere chimente. Nto wanje to bori sama skani ngaba jume baito ekeraba ko kwenda gwaka chikura asa mangana ye finance bill ebintu biri bikomigaba Kenya bakane. Balenga banchira abajumbe baito bakana manganali ngoroki anga sama goko aitaria manganane aina mangana ya wananchi abajumbe baito asama skania manene kamoranche abantu baminto na waba yata chikura naenda ankiende moganitie mwira na saba wananchi moja kuriki chikura chiria lakini ngonye na ino mugotwara riyanda dia abantu baminto abantu abaminto na bari babata chikura na bari moja konyora mutwe tuanjire tokana mangana tax kabisa oswati ngusabira tamaya kuko na kulikia kanta kanaya na ndende president yako yatakantu bono ko konyora kabaga abana mbarenka kwa rusyomo na ndo gosuka na ende ankiende na ndo rusyomo na ndo gento kiriya ko ligia ndo matenki acha katika ransi na ono mongino ulio kebwata rera na ngango sukali goro ndo gwanjo muswati umintonere tomosukie biamona sana tinta wana mangana mange nchenare ngamogeni igaiga ninka musikike gandale ndo mwe liria nago uteti yake iri nago uteti yo musikike ganda lakini wone ichara tenga te abatindu kora gukuna ngatika kefa mura minyokana barabu ukaengera kefa bono go chumuto alende ntuntu ko sabirita ma yaso bugambi wao mangana nyasa taria mange musikike ganda bona kabeskana na kwaka na njirende bunango na kwerera 5000 kanyago nsabera litukoli yaondike kanyago nsabera liyonge kanyago nsabera mbi yamono litukoli yaondike kanyago kusabera tole ebinde bina babiko genda igo liyonge otorete ile sadaka ya chirivu isano amina monago seni liyonge dima itigose makana biyamono sana liyongi mwana nago seni ase sadaka yikishiru jiribu sana biyamule happy Sabbath happy day biyamono amalieta Isabera Kirobobundi nkere nyaikura aria wona to muno mugambi omumuro inokoro kwa Robert Onsongo Nyanyuki mo maete genda kuboria mukamanya bori more tayari akobori kerokyo bo director wechai Zone 3 Tombe
chikure chikare itariki 23 aiganso abatindo chinga nina gusaba chikura ni sabe gaki mbura muri tayari nere ganto monte binga nere kanisene ya sobo nere muretere gitoro kiaye gisiringi chiri 3 na